nyinshi burya zarasenyutse zirara zishabwa cyazikazima. Mu myaka yashize byagaragaraga buri wese ko umuziki w'u Rwanda wihariwe n'indirimbo zirasekera abenshi bita indirimbo z'isi. Gusa mu gihe gito gishize, ni ukuvuga mu myaka ya vuba, biragaragara ko umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana nawo wagiye ufata intera ishimishije. Abahanzi ba gospel usanga akenshi hari amatorero n'amadini babarizwamo. Niko bimeze no ku baririmbyi tugiye kugarukaho muri iki cyegeranyo, ari bo abemeje kwaya. Ariko mbere na mbere reka ngire icyo mbabwira gitoya. Twakunze korali nyinshi z'Abadventiste zitandukanye, urugero nka Ambassadors of Christ Choir, Hosiana, Hosiana, hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka. Inyenyeri z'Ijuru Choir, Coronavirusi nubwo watubabaje waranatuzinuje wadukumbuje igihugu cyiza. Yesu Araje Family Choir, ndetse hari n'izindi zitandukanye ntashatse kwirwa ndondora. Ariko kandi hari korali yigaruriye imitima ya benshi, nta yindi ni korali Abiyemeje. Ese Abiyemeje Choir ni bantu ki? Babarizwa he? Bafite umwihariko wuhe? Ibyo byose ndetse n'ibindi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Abiyemeje Choir ni korali igizwe n'abasore n'abagabo gusa. Byumvikane ko nta mugore cyangwa umukobwa ushobora gusaba kuririmbamo ngo bikunde. Iherereye mu gihugu cy'abaturanyi Republic of Congo, muri teritwari ya Masisi, muri Nord Kivu, muri centre ya Rubaya. Bakaba basengera mu itorero rya Mayendeleo SDA Church. Birumvikana rero ko baririmba mu Kinyarwanda nubwo batuye mu gihugu cya Congo. Ntibyoroshye kugira amakuru menshi ushobora kumenya kuri iyi korali, kuko ubwo twashakishaga amakuru kuri internet twasanze nta kiganiro na kimwe bino twita interview kigeze kijya kuri murandasi, kuri YouTube cyangwa Google, kandi nta n'ikinyamakuru cyandika kigeze kivuga kuri iyi korali idasanzwe iririmba indirimbo ziryoheye amatwi kandi zifite ubutumwa butyaye nk'ubu. Upanarobuje baje bakatengerera muri sasita, abakobwa ngabo mu majambure n'ubwo bwabo busize amaraso. Nubwo bimeze bityo, korali Abiyemeje ifite umuyoboro wa YouTube, aribyo twita YouTube channel, ikurikirwa n'abakabaka 60,000 by'abasubscribers. Video zabo zikaba zimaze kurebwa inshuro zirenga 6,000,000. Mu ndirimbo zose bamaze gushyira ahagaragara, imaze kurebwa cyane ni iyitwa Ingo Nyinshi, aho imaze kurebwa inshuro 818. Iyi korale ikaba imaze gushyira ahagaragara indirimbo 95. Twifashishije urubuga rutanga amakuru y'imishahara YouTube ihemba abayishyiraho ibihangano byabo, twasanze ko iyi korali ihembwa hagati y'amafaranga 196 y'Amerika n'ibihumbi 3,100 by'Amerika. Ni ukuvuga hagati y'ibihumbi 264,600 na miliyoni 4 n'ibihumbi 185 mu mafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Naho ku mwaka biragaragara ko ihembwa hagati y'amadolari 2,400 ndetse n'amadolari 37,600. Ni ukuvuga tuyashyize mu manyarwanda hagati ya miliyoni 3,240,000 kugeza kuri miliyoni 50,760. Biragaragara rero ko uwakoreye Imana atikorera amaboko dukurikije amafaranga YouTube ibahemba. Ngayo rero amakuru make ashoboka y'iyi korali. Tuzanezezwa no kubona amakuru yisumbuyeho, kandi ni inshingano zacu kuzayabasangiza. Wagize ikibazo cyangwa igitekerezo, waca muri commentaire ukakitugezaho. Waba se wifuza ko ubutaha tuzagushakira amateka y'iyihe korali cyangwa amateka y'umuntu ku giti cye?
turabakunda cyane, mudusubize muri komanteri. Njye wabateguriye iki cyegeranyo nkakinabagezaho nitwa Steven. Mukomeze kugira ibihe byiza. Maranatha, umwami Yesu naze.